nkigera mu Rwanda ikintu cyandangaje ni umuhanda twanyuzemo, ni umuhanda mwiza cyane, mbese gwari gunyereye yewe dore hano bari kuduhereza n'ibindu. Iyo umuntu yahunze igihugu cyangwa atari mu gihugu cye abageranwa n'umuntu upfuye, nta burenganzira bw'ikintu na kimwe. Iyo umuntu adafite nationalité ibindi byose biba byapfuye. Mu Rwanda umutekano ni wose, ibyo bababeshya ngo uyu muntu ataje baramwica ni ukubeshya, dore ndiho barananyubakiye. Urumva nyine igihe cyatakaye ndikigaruka, ubwo ibyo twatakarije ngiyo nibyo turimo twicuza, ariko gake tumaze muri uru Rwanda turabona ibyiza byarwo kimwe n'imiyoborere muri rusange. Tubaye ikaze mu kiganiro cya Minisiteri y'Imicungire y'Ibiza n'Impunzi, aho turi burebere hamwe ibyishimo byaranze umunsi wo kwizihiza umunsi mukuru w'abagore ku isi yose ukabera mu nkambi ya Mahama. Abagore bakaba barekanye ubushobozi bafite mu guteza imbere imiryango yabo ndetse n'igihugu, kandi banasobanurwa uburenganzira bwabo bagomba guharanira. Abagabo nabo bakaba baje kwifatanya nabo kuko bumva neza ko umugore nawe akwiye guhabwa agaciro mu muryango. Ikaze mu kiganiro cyacu. Mu nkambi z'impunzi abagore bafashwa kubona ibikorwa bibabyarira inyungu, abishyize hamwe bagaterwa inkunga mu mishinga yabo, byose biba bigamijwe kubafasha kunoza imibereho y'imiryango yabo mu nkambi. Ibyo bikaba bikorwa kubera ko abagore n'abana ari bo biba bigaragara ko bakeneye ubufasha bw'umwihariko, kuko ari bo bahura n'imbogamizi nyinshi mu bihe nk'ibi by'ubuhunzi. Muri gahunda dukora zo kwita ku mpunzi tuzirikana cyane cyane ko abagore n'abana ari bo baba bafite ubudahangarwa bukeya ku bibazo bafite. Niyo mpamvu rero muri gahunda dufite zose za hano mu nkambi abagore bitaweho by'umwihariko. Ngira ngo mwabonye uyu munsi ko twanatangiye dufungura inzu, navuga ko ari inzu mbera byose, aho abadamu abagore bazajya bahurira bagakora imirimo ibateza imbere, n'ibyo bakoze kandi bigashobora kumurikwa kugira ngo bigire agaciro kandi bishobore no kubazanira amafaranga. Icyo ni kimwe mu gikorwa gikomeye cyatuzanye uyu munsi, ariko si icyo cyonyine, kuko ngira ngo muzi neza ko ubushize twari twaje muri ino nkambi nanone twaje gutaha maternité igezweho kugira ngo bashobore kwitabwaho mu gihe batwite, mu gihe babyaye, bakitabwaho bitererwaho ahantu hafite habahesha agaciro. Mu nkambi ya Mahama abagore bishyize hamwe bagakora amashyirahamwe arimo kudoda, kuboha, gushushanya n'abakora ibijyanye no guhinga ndetse no kugurisha imbuto bafashijwe mu mishinga yabo. Bafunguriwe inzu abagore bazajya bahuriramo bakiga imyuga itandukanye, bakagirana inama, bakahakorera imirimo ibabyarira inyungu, bakanamurika ibyo baba bakoze. Igikorwa cyo gutaha iyo nzu yiswe Women Opportunity Center mu nkambi ya Mahama kikaba cyaritabiriwe na Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango, Minisitiri w'Imicungire y'Ibiza n'Impunzi, uhagarariye HCR mu Rwanda, uhagarariye ishami ry'umuryango mpuzamahanga ryita ku bagore mu Rwanda UN Women, Guverineri w'Intara y'Iburasirazuba n'abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda cyane cyane abagore, ndetse n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze mu karere ka Kirehe. Ubu abagore bo mu nkambi bemeza ko batangiye kwiteza imbere babikesha ibyo bikorwa bashyiriweho. Abagore bibumbiye mu ishyirahamwe ryo kuboha uduseke bamaze kohereza uduseke 960 muri Amerika nka bamwe mu bakiriya bafitanye isoko rihoraho. Ibyo babinyujije mu muryango Indigo usanzwe ukorera mu Rwanda bijyanye n'uduseke twoherezwa mu mahanga. Twebwe twagize ishyirahamwe ryo kuboha, noneho kare twatanguye tuboha ibintu twakoresha intamyi zo dukura mu rufunzo, tugakoresha amagunira. Ubu tukaba tugeze ku rwego rw'uko tuboha dukoresheje imigwegwe tukayitera amarangi, noneho mu gishingo c'intamyi twahasubije ubwatsi bw'ishinge. Akamaro byatumariye no kuvuga iyo tubikoze tukabirangiza turabibonera isoko, tukabigurisha bakatuzanira amafaranga.
amafaranga batuzaniye agashobora kudufasha mu bintu byo kwiteza imbere mu muryango iwacu. Tugira tukwiza amezi 6 dukora. Muri ayo mezi 6 harabayemwo kwiga, ariko ubu tugeze ku rwego rw'uko batanguye kuduha komande tugakora, noneho bakatwishyura amafaranga. Ubu turamaze no kuba tugeze ku ntambwe y'uko tumaze kuguruza konti, tukagenda tukabitsa ko amafaranga make make, ku buryo igihe tuzoba twarangije kwiga dushobora kuzohora twigurira ibikoresho byose, noneho tugakora ataba ariko badufasha inyuma. Jewe nk'ubu icyo mbona muri kazoza k'iwanje, ndabona yuko mu minsi iri imbere nshobora kubona amafaranga nkavuga nti ubu umwana nomurihira ku ishure mu gihe nshoboye kubandanya ndonka komande nkakora. Ndabona ko nshobora kuzoronka intambwe ishimishije, noneho nkava muri ibi nkagura n'iyindi mirimo, ndashobora kuzokwagura iyindi mirimo nkakora n'ibindi bivuye muri aya maboko y'iwanje. Muri ibi tuwe gufashanyo haje sere iduha ikintu twamenye dushobora gukora kugira dutere imbere. Twagiye hamwe nk'abadamu, hanyuma tugira itsinda. Iryo tsinda turi abantu 30, twagise izina bita ejo subu, bisigura yuko ubu namba hari ubukene ejo hazoba ari heza, mba tuzoba twamaze gutera imbere. Hanyuma rero turitura ARC turi iryo tsinda, turabasaba badufashe baduhe aho twoshobora kurima, baraduha umurima. Bamaze kuduha rero umurima, twaciye tureba ibintu byangira akamaro twotera bikenewe hano mu nkambi, dutera izi beterave, dutera n'imboga. Hanyuma rero inyuma y'ivyo ntabwo twakoze ako kazi gusa ko gutera ibi, turaja hamwe tukicara hamwe tukaziganya udufaranga, tukaziganya hanyuma tukongera tukaguranana. Ugize ikibazo hagati yacu tukamufasha, tukamugurana akaja nko kudandaza nk'utuntu, hanyuma akatuzanira inyungu ku kwezi. Twebwe hano dushaka kwigeza, dushaka yuko umudamu uwo ari we wese ari muri iryo tsinda, twamaze kurima tukabona yuko dutera imbere, atoba akigurana mwishira hamwe ahubwo wewe yoba yageze ku rwego rw'uko wewe ubwiwe nyene ashobora kwizamura akarima ibintu nyene bikwiye, hanyuma akikorera avyivanye ko atakigurana mwishira hamwe. Kuko aka base nk'iyo twarose ikiro cya beterave n'800, urumva nkaka ivyo ari byo byose nkaka ni nk'ibiro nka 5, urumva ni nk'ibihumbi 4. Abagore badoda imyenda nabo mu nkambi y'impunzi baravuga ko bamaze kubona ikiraka kizatuma babona miliyoni 9. Ibi bintu biradufitiye akamaro kuko burya uri umuntu uzi umwuga, icyo cyonyine ni intambwe, kuko umaze gushikana nkaho urahiga ikintu ukora ukakibura. Ariko twagize amahirwe tubatuza umwuga, turakora, ntushobora kubura ikintu usimbuza ziriya ntete baduha. Wifuje ikindi kintu udafise urakironka. Baradushakiye isoko yo gukora izi mpuzu z'abanyeshuri. Ubu rero mu bisanzwe icyo cyonyine kiraduhimbaye kandi kiratunezereye, kuko ubu twarakoze izi uniforme, dukorana na gweza mirimo, tuzoronka ya mafaranga 5 badusaba gusigayo. Ayo nayo niyo tuzohera ko natwe ubwacu mu minsi n'imbere turose yandi masoko, dushobora natwe kwipatanira ubwacu atari guyemeza mirimo biciyeko. Inyungu tuzoyironka ku giti cy'umuntu wari we wese ari muri koperative, kuko tujya hamwe tugakora, tukagira ivyiyumviro biri hamwe, tukaraba ati ko turi hamwe dushobora kuronka nk'isoko isaba ko nk'ubu twarakoze impuzu 14,000 by'abanyeshuri, impuzu harimo za primaire na za secondaire, dushobora kuroha nka miliyoni 9 nizo twavuganye bazoduha. Nukuri baratwitaho, baragerageza kutwitaho, kuko nk'umuntu w'umugore by'ukuri ikintu cya mbere mbona nuko tutakirenganwa cyane, nkuko i Burundi twararenganwa gose, umugabo akagufata ko ashatse. Ariko ubu na cyane cyane ko umugabo amaze kubona ko ufise nawe guba ukora ikintu kiguha amafaranga cyangwa kigufasha nasoho gusuzugura. Icyo turagishima nk'abagore hano, barakwitaho bagakurikirana agateka k'abagore. By'ukuri nukuri nta mugore yoba kidoga cyane ngo abayeho nabi, kuko bikenewe baraduha mu bisanzwe, bigatuma nyine n'umugore yumva yugurutse, yumva ahantu ari nawe yisanzuye, akumva afise umunezero, kuko menga twitaweho koko.
Minisitiri w'imicungire y'ibiza n'impunzi aravuga ko gahunda n'imishinga bikorerwa abagore mu nkambi bigiye kwagurwa kugira ngo babashe guhaza bimwe mu byifuzo baba bafite mu miryango yabo. Imishinga myinshi dufite muri no nkambi ari ijyanye no kuboha ibyo baboshye bigahabwa agaciro bikagurishwa no hanze, izaguka bigeze no kuri kubashobora kujya mu byo mu bijyanye n'ubuhinzi, nubwo tudafite aho duhinga ariko hari tekinike nshyashya yo kuba bashobora gukora byibuze bakora uturima tw'igikoni mu mifuka babona, ariko mwabonye yuko n'imboga bahingamo zimeze neza kandi zishobora kubabyarira amafaranga. Turateganya nanone kuzanamo ibyo kudoda, bakadoda ku buryo bwagutse, atari ukuvuga ngo ni iriya gurupe ntoya mwabonye, ariko tugashyiramo abantu benshi ku buryo buri wese muri no nkambi azasigara afite ikintu akora, cyane cyane umugore uhari agasigara afite ikintu akora gishobora kugira icyo kimubyarira nk'inyungu izayiyongera ku byo asanzwe afasha nk'ifatanyo, bikamufasha kurushaho gutunga umuryango we neza. Muri rusange ibibazo byinshi bibangamiye umugore muri no nkambi turagenda tubiyibonera igisubizo. Icyari kimubangamiye cya mbere ni ukugira ngo umugore ashobore gukora ku ifaranga. Ubu ngubu ikije tugiye gushyiramo imbaraga nyinshi ni ukuzana imishinga ibyara inyungu, abagore bakayijyamo bagashobora gukora ku ifaranga. Nk'uko abagore bagize amahirwe yo gusurwa na Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango bakizihizanya umunsi mpuzamahanga wahariwe abagore, Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango yanabemereye kuzakorana nabo bakabitaho muri gahunda zigamije kubateza imbere. Ni ukuvuga mu by'ukuri ngo umuryango mu nkambi witaweho, ariko n'abagore by'umwihariko bitaweho, ariko tukaba dushobora kunoza uburyo bitaweho. Mwumvise ko nanabasabye muri rusange kuba bajya bakoresha forumu y'umugoroba w'ababyeyi dufite mu gihugu, nabo ubwabo bakaba bayikoresha kugira ngo n'ibibazo bafite babyikemurire, ibidashoboka babitugezeho, babigeze ku buyobozi n'abo dufatanya dushaka uburyo twabikemura. Turateganya nk'uko nabonye abagore bari hariya benshi bakeneye kuba bahugurwa mu kuboha uduseke, mu kugira ubukorikori bakora, nk'ibyo twabifatanyaho nabo kugira ngo abagore benshi bashoboka bigishwe, ariko tukabifatanya tunabahuza n'abanyarwandakazi kugira ngo bakoreye hamwe byarushaho kuba byiza n'imibanire ikarushaho kuba myiza. Ikindi twumva dushobora gukora ni uburyo twashyiraho mu nkambi nk'aha ngaha serivisi za Isange One Stop Center kuriya Muzizi, aho umuntu agize ikibazo ashobora guhita afashwa mu rwego rw'ubuvuzi, mu rwego rw'ihungabana, mu rwego rw'amategeko. Ni ibintu turimo tuganiraho, ndetse n'icyiza ni uko tumaze kubona ibikenewe nicyo kirimo, ku buryo rero turi kubiganiraho na Midimari na UNHCR ku buryo twumva tuzabikora mu minsi iri imbere. Uhagarariye ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi mu Rwanda yishimiye imikoranire bagiye kugirana na Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango kugira ngo barusheho kwita ku mugore by'umwihariko mu nkambi z'impunzi. You see, Rwanda has a very exceptional policy and practice of gender equity. U Rwanda rufite politiki y'umwihariko ubu yamaze gushyirwa mu bikorwa ijyanye n'uburinganire no kutihanganira na gato ihohoterwa iryo ari ryo ryose ryakorerwa umugore. Twifuza ko ibyo bikorwa no mu nkambi z'impunzi. Niyo mpamvu tugomba gukorana bya hafi na Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango kugira ngo badufashe kubishyira mu bikorwa no mu nkambi z'impunzi. Biracyari ku rwego rwo gutanga imbanzirizamushinga. Numvise Minisitiri wa Migeprof avuga ko bazabidufashamo. Rwose tuzakorana cyane na Migeprof kugira ngo turebe uko twageze ibyo bikorwa by'u Rwanda mu nkambi z'impunzi. Engaging with Migeprof in the coming days and to see how we could really bring Rwanda practice into the refugee camps. Zimwe mu mbogamizi zakemuwe mu nkambi ya Mahama harimo kugeza umuriro, ubwiherero n'amazi ahagije mu nkambi, hamwe mu byatumaga hiyongera ibikorwa byo guhotera abagore cyane cyane ndetse n'abana. Hakaba hari gukorwa ibishoboka byose ngo ibyo bikorwa bigezwe no mu zindi nkambi zose z'u Rwanda. Turabashimye mwabanye natwe mu kiganiro cya Minisiteri y'Imicungire y'Ibiza n'Impunzi. Mwiboneye ko abagore nabo bashoboye
kuva bahabwa uburenganzira bakerekwa ko nabo bashobora gukoresha imbaraga zabo. Mwiboneye ko mu nkambi ya Mahama bagaragaza ko hari ibikorwa bakora bikababyarira inyungu, bityo bakiteza imbere ubwabo, bagateza imbere imiryango yabo ndetse bakanateza imbere igihugu muri rusange. Ku bindi bisobanuro kuri iki kiganiro mwahamagara nimero itishyurwa ya Midimari 170. Naho mu kiganiro cy'ubutaha tubifurije ibihe byiza.